Povodom Dana prosvetnih radnika Srbije, danas je u svečanoj sali Skupštine opštine Apatin organizovan prijem na kom su uručene nagrade najboljim prosvetnim radnicima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji opštine Apatin. Laureati su ove godine Biljana Ribić iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić Sonta, Andreja Silađ osnovna škola Jožef Atila Kupusina, Jasminka Basarić osnovna škola Žarko Zrenjanin Apatin, Nemanja Lakić tehnička škola sa domom učenika i Danica Ćopić predškolska ustanova Pčelici iz Apatina. Predsjednica opštine Apatin Dubravka Korać uručila je plakete Vuk Karadžić i novčanu nagradu u iznosu od 54.000 dinara svim nagrađenim nastavnicima i profesorima. Ja bih pre svega željela da čestitam svim prosvetnim radnicima njihov dan i to je neki mali način da prepoznamo i podstaknemo rad prosvetnih radnika u našoj opštini. Ono što smo najavili jeste i podsticaj za njih, odnosno za vannastavne aktivnosti koje će sami da osmisle i kandiduju. Opština je dakle rada da podrži te aktivnosti gde ćemo da uključimo što više dece i na što kvalitetniji način. Predstavnicima opštine Apatin i prosvetnim radnicima u ime nagrađenih obratio se profesor tehničke škole Nemanja Lakić, istakavši kako je ova nagrada priznanje uspešnom radu svih prosvetnih radnika u najlepšem i najbitnijem poslu, a to je obrazovanje dece. Zahvalnost je izrazila i nastavnica Jasminka Basarić iz Apatinske osnovne škole Žarko Zrenjanin, kojoj je ovo prvo priznanje za 35 godina provedenih u prosveti. U današnje vreme veoma je značajno ostati na putu znanja. Ova nagrada je podsticaj svim dobitnicima da ostanemo na tom putu i da se dalje usavršavamo u svom radu. Pored predsjednice opštine Apatin Dubravke Korać, nagrade je uručivao i njen zamenik Radovan Đukić.